Анас ибни Молик ривоят мекунад ки Расули Акрам саллаллоҳу Алайҳи васаллам дуои зеринро хело зиёд зикр мекарданд. Раббана атина фиддуня ҳасанатан ва филахирати ҳасанатан вақина азаба-ннар. Худоё, ба мо раҳмати худро ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират насиб гардон ва моро аз азоби дузах нигаҳ дор. бовар дорам ки дуои зеринро ҳар кадоме аз шумо медонад ва истифода мекунад. дуои зерин ояти 201 сураи бақара аст. мо имрӯз аз оятҳое гуфта мегузарем ки дар таркиби онҳо дуои зерин мавҷуд аст ва он одатан дар оятҳоест ки ба ҳаҷ вобастагӣ доранд. мо медонем ки беҳтарин дуо ин дуоест ки дар ҳаҷ карда мешавад. оне ки дуои зерин дар чунин оятҳо вомехӯрад, аз он хабар медиҳад ки ин дуо яке аз беҳтарин дуоҳост. худованд дар ояти 200 сураи бақара мефармояд ва маънои он оят чунин аст: ва чун аркони ҳаҷҷи хешро адо кардед, пас худоро ёд кунед, монанди оне ки падаронатонро ёд кардани шумо ёд мекардед, балки ёд кардане зиёдтар. ва аз мардумон касе ҳаст ки мегӯяд: эй парвардигори мо, дар дунё насибаи моро бидеҳ ва дар охират ӯро ҳеҷ насибе нест. яъне вақте ки дар давраҳои пеш мардум гирди каъба ҷамъ мешуданд вақти ҳаҷ, онҳо падарони худро ёд мекарданд. худованд мефармояд ки парвардигоратонро аз он ҳам бештар ёд кунед. боз худованд мегӯяд ки аз байни одамон нафароне ҳастанд ки талаби дунё доранд, яъне дар дуояшон танҳо чизҳои ин дунёро талаб мекунанду халос. ва ин нафаронро дар охират насибае нест. яъне баъзе аз мусалмонон танҳо ҳангоми сахтӣ мушкилӣ омадан баъд худоро ба ёд меоваранду дасти дуо мебардоранд ва бар болои ин танҳо ҳалли мушкилоташонро дар ин дунё мехоҳанду барои охираташон ҳеҷ талабе надоранд. ин барои мо огоҳии бузургест, зеро ин гуна одамон, онҳое ки танҳо талаби чизҳои ин дунёро доранд, онҳое ки ҳангоми мушкилӣ дасти ба дуо мебардоранд ва дар дигар ҳолат худову динро яксо мегузоранд, онҳо талаби биҳишт намекунанд, талаби мағфират намекунанд. пас онҳо интизори он набошанд, зеро агар дуои онҳо қабул шавад, дуои онҳо ва дар дунё ҳолашон хуб бошад ҳам, дар охират онҳо бенасиб хоҳанд монд. дар ояти 201 сураи бақара худованд мефармояд: ва аз мардумон касе ҳаст ки мегӯяд: эй парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат ва дар охират неъмат бидеҳ ва моро аз азоби дузах маҳфуз дор. яъне худованд одамонро ба ду гурӯҳ ҷудо кардааст. дар ин дуо калимаи ҳасана истифода шудааст ва маънои он чунин аст: баъзе аз олимон гуфтанд ки ҳасана ин хона аст, баъзе дигар гуфтанд ки он саломатии хуб аст ва умуман ҳасана ин чизест ки худованд аз он розӣ аст, яъне ба сабаби он аз мо худованд розӣ хоҳад буд. яке аз тобеинҳо мегӯяд ки аз ҳама ҳасанаи бузургтарин ин ҳамсари боимон аст, яъне ҳамсаре ки туро ба аллоҳ наздик мекунад ва боиси қавӣ гаштани имонат мешавад. албатта ҳангоме ки мо дуо мекунем, ҳамаи ин дар зери он калима мавҷуд аст. боз мо ҳасана барои охират талаб мекунем. ва чи аст ҳасана дар охират? ҳасана дар охират ин аз даме ки мо ҷон ба ҳақ месупорем то ба беҳишт даромадан, ҳамаи ин воқеаҳоро, яъне ки аз он даме ки ҷон аз бадани мо меравад ва то он даме ки ба беҳишт медароем, ба хубӣ паси сар кардан, яъне аз саволу ҷавоби қабр, аз пули сирот, дар рӯзи қиёмат гирифтани номаи аъмол ба дасти рост.
یکی از همه بزرگترین حسنه در آخرت این بهشت است، زیرا یکی از نامهای بهشت این الحسن است که همریشه کلمه حسنه است. اینجا نیز وقتی ما دعا میکنیم همین را در نظر داریم. این چگونه که در سلسله پیشینه قید کرده بودیم اتیکه دعا است، آنه که ما هر یکی آن را با مدتی دور و دراز به هر یک قسم های کوچکش نمیگوییم و همه آن را با کلمه و دعای ذکر میکنیم که در داخل آن جایگیر شده است. در آخر دعا ما از خداوند طلب میکنیم که ما را از آتش دوزخ نگاه دارد. شاید نفر سوال کند که چرا ما هنگامی که الکی بهشت را طلب کردیم باز خلاصی از آتش دوزخ را طلب داریم؟ این برای آن است که گروه مسلمانان، آنهایی که نماز میخوانند، زکات میدهند، صدقه میکنند، لیکن برابر این باز گناه میکنند، اول به دوزخ خواهند در آمد تا آن دمی که گناهانشان را جزایش را بگیرند و تنها پس از این به بهشت می‌دارند. ولی ما باشیم میخواهیم که از آنهایی باشیم که در حال به رفتن به دوزخ به بهشت می‌دارند و خداوند ما را از گروه آنهایی گرداند که راست به بهشت می‌دارند. آمین. در دوره‌های پایومبر صلاللوهو علیه و سلم یک جوانی خیلی با قوت زندگی داشت و بعد چند او چنان بیمار شد که تماما بدنش بیجان شد و خیلی خراب و لاغر شده بود. رسول اکرم صلاللوهو علیه و سلم وقتی او را در این حالت دیدند پرسان شدند که برای چی به این حالت افتادی؟ آخر تو جوانی با قوت بودی، شاید تو یگان دعایی نه قدر خوبه کردی؟ بعد آن جوان گفت یا رسول الله، بله من دعا کردم تا خداوند همه عذابهای مرا که در آخرت هست در همین دنیا برایم بفرستد. بعد پیامبر صلاللوهو علیه و سلم گفتند که تو نباید این گونه دعا میکردی، زیرا همه آن عذابها را در این دنیا نمیتوانی از سر گذرانی. و در آخر به او همین دعا را آموزانیدند: ربنا атина фиддуня ҳасанатан و فилахирati ҳасанатан вақина азаба-ннар. باز باید قید کرد که از این دعا معلوم می شود که هیچ باکی نیست اگر انسان از خداوند طلب چیزهای دنیایی کند، زیرا بعضی ها هستند که طلب خوشی های دنیوی را یک چیزی نادرست می حسابند، ولی این گونه نیست. طلب چیزهای دنیایی یعنی طلب کردن چیزهای دنیایی هیچ باکی ندارد. فقط باید هنگام دعا کردن در بالای آن که چیزهای دنیایی طلب میکنیم باز خوشی های آخرت را هم طلب کنیم و همچنین خلاصی از آتش دوزخ را نیز. اینجا سلسله نوبتی نیز به آخر میرسد. خداوند نگهبانی هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.